Nino nibekarendi baba tutongoretie kumanika religious leaders na tongore betu bathirikari nikenda tumba gucokia urumwe ndeni ya Kenya. Muthia bararomba ndagitari William Ruto gwe mutongoru wa mugongo wa nthiguru-ini ya Kenya tiga kugwata migwate nthuke imbithi gukurukira abo gukararia thirikari kwegua ayuthi betu tariu ni kwina baba urite tutijura kubaia na nabari batiromba letu ni ati reke ayuthi betu bagie na batuike bagutongorwa wega na bakubonagirwe mauntu buragukarie turale mwaka jomo muno turale mwaka jomo tuge antu baingi ni bakwitho bakiuga jutale mwaka jwao together you know to 2025 we have much expectations baingi baluga it is a year of blessings, it is a year of favor, it is a year of promotion. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraha bitagwa Martin Mugambi. Akaruka thumba ni batharimine yo byathio nko ya mwaka mweru nyuma ya kuthari mwana twana to tukobokira irware mwanike to Samuel Geshimana thilunkaniti nene moche Chibitari county ni atharakani thirio Chibitari ya Marimanti ya Magutuni na Kinyachuka level 4 na ni ripoti iratutumirite. Warera antu nthiguru ngima bagukungwagira kuthagana mwanka wa imbia utugobokia imunthi ntere mwanya cia ikeno kurubana ndeni ya Chibitari chiri cia kaunti ino bariri na ikeno maita mairi nyuma ya kuthari mwana tugenke ntuweno ya mbere ya mwanka. Kurubathatu bapetwe anandeni ya Chibitari ya rufaa ya Chuka twari twiri na kamuntu karume kamwe na kundeni ya Chibitari ya Marimanti wachiarwa kana kamwe kamuntu karume. Papecho Mukami apetwe kana gake kambere kara iga kamuntu karume Noemiri Wamboi apewa kana gakari bairi baba barabaji tena njira ya withire kazi ya Chuka na watakana kambere na gikena muno. Siku ya leo niko na furaha juu ya kupata mtoto katika siku yenye si ya kawaida yenye kila mtu anasherehekea. Mwana kana kaka Wambui karimenyerwa ndeni ya nasari nyuma ya kuonekana gakiaga ruo rukogana rwa oxygen ara mwana kuringana na murigitani munene wa Chibitari no ya Chuka Lucy Gatwiri kana kaga chokeretwe itheria. Alipelekwa nasari juu ya kulia vizuri lakini saizi yako sawa na niko na furaha tele. Gitumi karetere nasari toka karari ya thinenene ni kwithirwa karari na peripheral cyanosis. Kiri appearance kana kabati kwithirwa kaume kare rangi ya pink. Lakini kaka karari mwere pink lakini waraitha twara na twara twa maguru na twara twa njara tukethirwa twe bluish. Kwa une kuonania oxygen itakinyaga na obwega. Ende karikia gwita nasari na gekirwa ki oxygen ndaika inkai kana gagacoka gakagira no katukwenda guka observe for 24 hours nikenda gacoka gacokerwa ngina wawe. Ndeni ya wadi ya kuthinjwa twithirite na kanini na mukuru wake Kevin Miriti ora akujite kumwona bari na gikeno kinene nyuma ya kwegwa kana gakari. Kana kago kinyako karindeni ya wadi ya nasari gakiraithirwa indi kuringana na aciari baba kana gaku igacokeretwe ithiria. Nagire kirathimo giakwa thaa 9 kana kamwari na nincoketie Ngai nkatho muno nondu akumba kirathimo kia mwaka mweru. Ninkenete muno na ngicokagiria Ngai nkatho nondu akundathima na kana na mwaka mweru ina ikeno na irathimo. Ndeni ya Chibitari Rachingi cha kaunti ya Tharaka Nithi ireo ya Magutuni na Kibunga gutiripotetwe guciarwa watugenke utugobokia imunthi. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbitagwa Samuel Geshimana. Kanisa ya Catholic Parish ya Kangeta ibakungurite miaka 50 kuma kanisa iranjiriria gutungata ni mambura ya kinyini atungiria kathumba ario muskabu Salesius Mugambi na mubunge Dan Kele pakiwiga kanya gutariria wirigiro bobo mwaka yumweru yo 2025 aria kiri mambura ya ni bedirite nyabakyolo tadirikari ya Kenya Kwanza na kuria yagirite mutungata ya ukenda kuthio turo bwa Kenya Dennis Mugendi no karikia thoneki.
iri ntuku ya mbere ya mwaka jumweru kanisa ya Catholic parish ya Kangeta Igembe Century bakungwiririte miaka 50 ntuku ya kweruya witikio bwao antu barugurite mwiriga bagwita Golden Jubilee Gate aja bakiwatana baba wao Mukembu Francis kurugura kanisa ya St Peter mushine Roma nthiguru ne Italiano tukianarua ni ntuku nene ndene ya parish yetu ya Kangeta leo tuguserekea kiambiriria kia Golden Jubilee yetu miaka 50 kuma parish yetu ikurugurwa miaka ya gukura gwa witikio na tukiambiriria mwaka juju leo mwaka wa renew ya witikio bwetu na nkoroki tulethithia Jubilee ya narua tugwatanirite na Jubilee ya nthiguru yonthe ira yambiririe tariki 24 tuku na aria Roma ria baba Mukembu Pope Francis rugurire mirango ya kanisa ya St Peter kuona ni akiambiriria kia mwaka jwa wirigiro mambura jaja tongiretwe ni Musikab Saleso Mugambi na Batri Anthony Kadenya mambura yakinyitwe ni atongeria mwanya ario mubunge w'igembe Sentundan Kiri mwanke ni jumweru bari na jarea berigirite nthiguru ya Kenya ya Kagira kurio kwithirwo ti antu bakugwatwo mateka ta uria gukujirwa na mantu jangi jarea bari iritie na siku ya leo tunaosherehekea mwaka mpya, tunaomba huu mwaka uwe wa mabadiliko. Yale mambo tumesundia mwaka uliopita ya vijana kutekwa nyara, wengine kupotea, wengine kuuawa, tunaomba tafadhali serikali iingilie mambo ili watoto wetu waache kuteswa, ili wawe na uhuru wa kujiendeleza kikatiba na pia wawe na uhuru wa kukosoa serikali wakati wanaona kuna mambo mawili matatu hayaendi vizuri. Chogere Mulungu nkatho no tubunyithia mwaka mweru nkienda ila Kenya bonde kibatakia mwaka mpya wenye baraka za Mwenyezi Mungu na nkira antu begembe Central budha buna mwaka mweru umwe omuthalime Jehova na kumenya mwaka yuyu athirire yule thito mwaka umumu kidogo mwaka yu mumu kiuchumi mwaka yu mumu twina a lot of insecurity issues mwaka yu mumu thirikari county collapse na mwaka yu ina thina nyingi muno kinya thirikari nene ku mwaka yu tutaragia Mulungu ayu change yu mwaka yu baraka na mwaka yu itharimo na mwaka twina wirigiro bunene bwa kwendelea boya nkomenya kwina thina iria ari nyingi muno cia abduction antu kuwata bate kumekani na bawita ngwetikia mwaka yu yakathira na Kenya ikomba wita boya ita mukuru ritane kana muntu ritanite ngwine thirikari ninkuromba Mulungu mwaka yu Mulungu yu akuyatanira mantu amea ende tebara antu bakwarie muno mantu ne yamwe ya kurumana kana mantu akutwira nzakantu banake ne kuiria mantu anake obaitana mantu amea ya irite tutikona ya tukumba kuona ende thirikari ni yethore na mantu ikithikirira cia kari yetu ya Kenya ira twendete bategere mantu ya yari Kenya yari muno yakonie wananchi muno mantu ne ya shafu mantu ya kwenda ya streamline properly nikenda antu bonde bethira pakiona benefits cia health education and mantu ne education funding mondo ya universities niretete confusion yembe nana bateshua bachoka atia bakaria mbecha ingana na bira bakaria kuo ko thirikari ni burite kuyukia tua basi mulaini mbantu na mpui tutererero kanisa tusiomina maromba muno tukiromba nthiguru yetu ya Kenya nontu kinya tukabwithia maandamano yatena maromba kana tukabwithia ndroite itena maromba itebua ketha twina mantu ya maingi ni kwira Kristo bonde tutho twatanira amwe tutwitite kwerugia baraba na miurano tutwitite kwerugia miurano yetu
ngaimisha family nikenda tucokanĩrie family amwe antunyoke thabo athukanĩte borio ucokanĩra. Dennis Mugendi, Weru TV, kanisa ya Katoliki ya Kangeta, Igembe Central, County ya Meru. Rorungamirite gikaro kya Baby Blessing na urewiye kene muno ya Mama Africa na kinyete muchine munene yo Nairobi kenda koreaniria thigunku ya mwaka mweru na nantiwa baraba karata unineu nore janto kuri kanaga baraba tinabyo kagita kathiongo kenda kuremiria ni nditharimo bimurungu mwarike tondeto Boniface Mongera aina ndeto enkuruki amemaliza mwaka salama kwa mwenyewe. Kairi na jori mwaka jomwere jo ngiziri 25 nture nete nesti trotrodono maja Nairobi anabakurandira na barabijikine ja komando anabantigwa na baraumetekire family to shumba ibagwatire munyaka yokuthirwa nchamuro ifamily ya mokoro kirimigasisi arabathekere mo bobwega na kwana banyiri Weru na makero ija kunikire ntoreje kumakire banini wetakire banene barba kujitutegera amera shetu nasho ishiba kushererie arabamba jukire kanyaga kodroberombera familia ya kasisi na kuanga yoke nikiro netebathegeia na mwaka wa 2025 pete beki nyanga idhoa. Huyu Mama Blessing ametupa chakula tumekula na tunamwambia baba, tunamwambia may God bless her abundantly. Keremi kasisi na mwekoro erini kasisi urabela bena chundura nsomwe kumeka ja Baby Blessing aja Nairobi na nyankoroki omfuelde rutero kilongo miro bakeri bugire baida yojo mwaka junde kenda kushokiranga inkatho kwera mathani bwaga na ntubantu kwa narua itwethara twena kiatha ya geke every year. Baby Blessing Children's Home nedre twere ya miaka 15 na every year itofinda community jaja nande center ya Baby Blessing Children's Home itombethe kwithira tuli nkurukia miaka 13 miaka 14 na itombethe kwithira tukirescue ana baraba orphans na inya abandoned baba teja kwa kurukia ana 72 na mono kurukia yange itombethe kwithira tukirescue kinya baraba street na bakejaja Jabono botengani bakenderea barombere thirikari nene ninya thirikari cia konte cithoro cijokiria nteto cia Children's Home no ritobo bwega ninya nkoroki rithore kiao ndigwa home ichikwera ikaingwa nkarigara atere bore inga omwera mwana akorea kanywa akathoma jababa kona be na degree na bokorwa kwena ana baba inge mono be street ine ibaba ti otoria batwe murungu etete na atatomba kuthithia tokomba gutethia na baba street ine mbere to inga omwire kurea ana bakura na bakanyira na bagekera na bakagwata degree ciao thirikari yetu ya county na inya national government kethe mutongere wetu William Daktari Samoei Ruto no thikirite kana wirwe twambirie muchakato jwa kuregister na baba street tonti baba inge mono na ana bano tubatumira njira inge sana ja cio theru ndene na ithobi mukonora rukoru inge yi no tubatumira ni tunja wa security kana kugitira Nairobi jara thimo cio mono muthurwa ana bawote muntu batijora muthuku kono tubaregister bakomba kwewa ibande kena bomba kuiregister nyakire social nyamwara ya SHA nke reporter ya Ntoshero TV kumaja kengine ngine nekineke musho Nairobi mbeta Boniface Mongera Mukarigite wa kiama kia vuguvugu Southimenti George Kinyogete mwaka muthiru amerubato na kia ukenera kuma kithirika inene na kinya thirikari ya makaunti kinyana menite makarika ya Kenya gutekwa na kura yaretete maandamano Kenya ugite mwaka yo akenya babati kurumira maromba ni untu mwankira utukinyete utinende mantu ya kwithira ya kibuya mwandikitondeto mutugi kare na ranite nwenda ututondekera ripoti ye 2024 turare amanto maingi mbothi thirikari national na county na uti thirikari rabui no tutera tukenia
ni migambo ya Njonji Kinyura ni mukarigitwa ikundi kya vuguvugu ya Jamiru akiari utukubaukira na rwa kaniseni Africa Brotherhood Murathi na ugite mwankene jwangirije 24 jura kurukerekere thirikari nene na ya matura thirikari gichonde ni chithirite kyonya muringi kura mugongo na ndia kiromba kiri mwanka jwangirije 25 atongeria barabathuri na kura bonde ni batigere ni bakuritira mukaringo yora kwagirite na bethire bakireta mirandi ya weti na mbere maturene atongeria betu Bamiru na Kenya yonde uju mbere batu turi ya Kenya na Amiru itwanenkanire ngugi cietu August 2022 na tweta gwetera batwitera ngugi na nandi nuntu tugutonya mwaka omweru mwaka juju 2025 batu tukuromba na gitio gikinene kira atongeria ibatwitere ngugi nuntu nio twerigirite kiribo na itwije gita ligakinyo 2027 ilo tukathurana kairi lakini manto ja kerere na gusambania na kwaraniria boy gutetetethia twina na bakwenda gucoka skuru tukwenda school fees itwina manto ja mingi tukwenda kuthithirwa njira isiretire na roje twina manto ja mingi masibitari jetu jatina ndawa inkwira atongeria please na gitio gikinene iba twitere ngugi nuntu twirigirite kiribo na Murungu abateithie 2025 na abekirinya na ume mwanka mugwa batwitere ngugi Jamiru na barabangi banasono twanenkere kura cietu kingi kinywa na ugite makarika jaja thirite jae kujirwa ukanyumene jana kana mbewe mbithe kugwatwo taine antu bate kumenyekana na ugite untu bone bukubekira keba nkorone ta chiari uge batu tukwigwa twethirinya turi aciari rira tukwigwa kwina abduction ciana betu bakiura ndira thirikari ya William Samoei Ruto nithithie njuci ni utuko na muthenya nuntu tukwoni bagwatanire na opposition na Uhuru Kenyatta bathithie njuci ni batu tuthirinya ya aciari rira tukuona na betu bakiura tutikurara tumami na ndi mwankene jwangirije 25 kinywa liugana akoria mbewe mbithe maandamano akija tithira jagitethia mugongo jwa Kenya aria kuboria ni bagwatane na atongeria ba makanisa kinda bakethira bechwira mugongo juntaira mono na njira ya maromba to maandamano jomba gutethia maandamano utikio jakareta kinyabyo ngwa atongeri bakanisa ibokire batudithirie misemania maromba nuntu batudithirie musemanio kinoru twinde tugeta turombe na Murungu akaigwa kiriro gietu nuntu twirigairaga kiri Murungu jatu ja Kristo so mbere bishops betu reverend betu na ministers betu bonde ibadithie ora kuombekeka twina maromba kinya o mweri after mweri kana mweri rimwe twina maromba nikenda Murungu agatwigirwa kiao nthiguru yetu Kenya itigete njire ugitite nuntu turiona maandamano musiari omwana akarara ate toro akarara na kieba kuma Murathi abothuguci centro gicigo mbunge kia centro imenti nke report rateto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare na ni kumira kinda tuya kareto kidatu yegara gatanta kinda tuchetu ni bwana ntuba kwethira watanirite na uni tukitha ringi tukiotanaira wana chekinya thaithatu na nusu no ntubonde tucheru thaithatu moneto mathithia au kari Purity Richard and Geto Phineas Imana